of truth. uNkulunkulu ngingathi ngivusa uye wangizungeza ngalamadoda. Noma ngimncane kodwa kuhle opera ngicela uyivalele le echo. Kuhle ukuthi uzungezwe amadoda andivu. Ladies and gentlemen, this man uNkulunkulu ayisebenzisa uyi-advisor ye-King Mswati the third. U-advisor ngonyama yamaZulu, King Zwelithini Zulu. Mase konakele kubizwa le ndoda. In a spirit, in a heart of a father, is loving, is caring. Ukona nabangenagama bagone. Ladies and gentlemen, uyahlonishwa manje. uNkulunkulu uyamsebenzisa kakhulu uhamba enza ama feast. Kade ne feast enkulu eNewcastle kwaZulu Natal. Bekonakele. Uhlonishwa kakhulu manje usebizwa ngokuthi udokotela uGumbi. Siyabonga baba uGumbi ukuthi uhloniphe nathi uze ngoba khona into enziwe uThixo umdantsana. Khona uThixo uthe ngecawa wathetha nami wathi emdantsane khona yonke into emacaweni wonke kodwa kushoda prophecy. Ilimele uSathane uyivalile abaprofeti bavaliwe emdantsane. Wathi uThixo ungahambi kule ndawo ungareleasanga abaprofeti. Ungareleasanga futhi this office of a prophet. That's a purpose of this crusade. Kahle iqonde kubazalwane. Kubonakala abazalwane umoya ingcolo isikhombisa abazalwane besemngxunyeni. Bephethe besemngxunyeni bephethe amaBhayibheli abanye bangaphatha umoya ingcolo baphethe abazalwane laba kodwa bavalelwe. This crusade has come to set you free. This crusade has come to release you. Abanye benu abanagama kodwa emva kokuhamba kwalemvuselelo nizobona iqhamo. Nizobona intambiso, nizobona ifavor kaThixo phezukweni. You will never be the same again. Oh, hallelujah. Ladies and gentlemen, allow me to introduce to you the man of God, the man of the hour, the man of the moment, the apostle, the prophet, the evangelist, the pastor, the teacher. Indoda uShonephu, amen. Khuluma ngevoice estate slow. The international speaker as well as the conference speaker. Let's welcome Pastor Apostle S.D. Gumbi from Standerton Assembly of God. Again, Shai Zanta Kikisan. Singahlala phasi. Ake nimzame ngezandla naye usithole. Ngimangele ukuthi usethetha isiXhosa kangaka. Hey, uyathetha nyani. Jini. Nimenzeni usithole wathetha kangaka. Nimenze. Hayi ake ningizame nami. Akusengijabulile ukubona abazalwana engibaziyo la. Inhliziyo yami seyithokozile. Ungathi nganibuka nje bese ngithi asiphakame sivala inkonzo sami. Why amen. I'm very sorry iqiniso bokufanele ngibe khona nangomso kule ndawo. Ngesonto sizayibona ukuthi ngecawe senza njani. Amen. Uke wambulisa ummelwane wakho. Kungenzeka uye lo mfunayo uzazuye kusikhumbula ikhaya kanti uye lo.
Hallelujah. Ngokukhethekile ngibingelele nezingceku zikaNkuluNkulu zonke ikhona kule ndawo abaphathi beimfihlakalo anibazame nabo ngezandla basebahle tshela sitaweni. Siyabonga. Ugumbi sibongo sami ngasindiswa ngiyasindiswa ngiyosindiswa. Yeyami insindiso ile qhubekayo. Away amen. Anzuthetha into eningi. Zothetha lokuthi xa kubeke enhlizweni yami bese ngikhuleka nalabe bezobe beme kule ndawo. Aw amen. Uphumacele sithole. Oh. Umkhumbule. Kungcono na usakhumbula yena. Ngizamfonela kuthavele sithole. Bangaze bakuzame lapha. Away amen. Ake uthi izandla nje. Umakhelwana angenzi wena thela zonke izono la kuye. Oh hallelujah. Hallelujah. Ivale siyayibuya siyibone. 2 Kings chapter 2. Holy Spirit. Second Kings chapter 2. Angibingelele, sengibingelele ingceku zenkosi. Nibahle nonke. Ndiyanibona. Sixhosa sami ndiyasoyika usithetha sophukile wena. Ndithetha xa ndilambile nje qha. Uze ndifumane ukujoku. Verse 10. Verse 10 yana yedwa nje ka usifundele ke Stul. Ka ufunde. Makhosi sibili chapter 2 verse 10. Kepha wathi ucele into elukhuni nokho. Uma ungibona lapha ngisuswa kuwe, kuyakuba njalo kuwe. Kodwa uma ungangiboni, akuyikuba njalo. Yizwi lenkosi leli bandla lonke lizothi amen. Ake sikhuleke. Sibuluke 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 Morena Sibuluke Shaba Shabasa Shaba Zila kolinguwe baba siyabonga ngalo suthisa umphefumulo wethu egameni lika Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Namhla uNkulunkulu ubeke nalizwi enhlizweni yami ngicela ukulishare nani kule mzuzu embalwa bese ngihlala phansi. Are you okay? Thenini ningijonge kanje nje. Ne right nyani? Indaba ka Eliya no Elisha indaba esiyazi kahle. Kodwa kukho izinto umoya ingcwele azibekile sithole engicela uba siziqwalasele
ntambama nje. 1 uEliya uNkulunkulu umese khulume naye uyahamba uya la uElisha ekhona umfica uyasebenza uyalima basho njalo Jobe uyalima ulima nga 12 years inkabi akaboni yena njobe elima ngalo 12 wezinkabi ubophele uIsrayeli wonke akaboni yena njobe bophele lo 12 so dosa ngesekelo sabapostoli nabaprofeti uthi uyalima kanti usezwini ngoba uThixo akakazalanda umuntu olivila azomfaka emsebenzini wakhe angaze ngimbone uNkulunkulu kule Bible lami niboke ningisize nami phela elanda nje umahlalela azomfaka entsimini uThixo ukufumana wenza into akususe entweni akufake entweni abanye ubathole bebulala wabajika uThixo bahlonishwa namhlanje abanye babizwa bangabapostoli abakhulu ibona bavala incwadi yezenzo ngoba incwadi yezenzo iqala ngoP igcine ngoP from Peter to Paul bonke ababantu uThixo bafumane benza into uamen ushone phi lapha nalandoda yafunyanwa ke ilima yona 12 yeinkabi wafika umuntu kaThixo nento kaThixo ngoba umuntu kaThixo uhamba nento kaThixo akumelanga ube umuntu kaThixo uhambe empty nje kukho izinto omele la uhamba khona uzishiye kukho izinto la ufika khona nakuvaliwe bese uyavula la uSathane evale khona siyavula la evule khona siyavala akwenzeki okaThixo umuntu ufika nento yakhe ufica la ndoda iyalima wakhipha ingubo yakhe wamshaya akathetha naye wambetha ngala ngubo wadlula la ndoda yakhawuleza yeza kuye yathi hayi awukahle ngiyovalelisa ekhaya uthi uEliya ngitheni kuwe khonto endiyithethileyo mina yes akathethanga kodwa into ayiphethe ithethile into ambethe ngayo yona lethethileyo le ngubo wanele wamshaya ngale ngubo kwathetha le ngubo ukuthi eyami le awu amen bamba into zakho kumuntu kaThixo ixesha lisekhona sanibonani lithi iBhayibheli wathi nakabuya lapho wamisa zonke izinkabo wayikhulula i10 yazo wayikhulula yahamba wahlaba 2 wenza idili wavalelisa ezihlotsheni wabiza bomndeni badla izinkabo ezimbili ababoni nabo badlale izinkabo ezimbili kanti sebadla imibhalo inkabi yokuqala imeli Old Testament inkabi yesibili imeli New Testament ngoba nawushaywe into kaThixo udlale izinkabo ezimbili badla
sebedlile waphula amajoka wawaphula kwenzeka ulandele kungakushiyanga izinto hey kuyashiwa bengithi mina kuyashiwa awulandeli namajoko la amajoka ayaphulwa awu amen come class amajoka enziwa ntoni wabona uthulile ke senza kukhomba uphakama usho wedwa amajoka enziwa ntoni waphula walandela niyayazi indaba kwakulokuthi wahlala la athi asobe nihlale yini lemenza ngahlali khona into ashaywe ngayo kukhuluma yona la emzimbeni ukuthi hey yami le ngabe nje obulandela wabonani awu amen asiye ngasekugcineni sengiqedile nangabe unodlebe lukamoya songizwile ngaphandle komuntu ke noko safuna ukusizwa kodwa na unodlebe lukamoya usongizwile kuyamangaza sithole ukuthi la sifunda khona masebewela iJordan nje waqala manje kwakhuluma uEliya cela noma beyini oyifunayo thank you Jesus cela yacela la ndoda ithi umoya wakho uphindwe kabili phezukwami kama amagama eyami portion ingabi yodwa nje ngifuna izinto ezidouble wathetha umuntu kaThixo ucela into elikhuni cela into enzima cela nje ukugxila kulo ndawo bese siyavala come class ucela into enjani cela into enzima cela into enzima kodwa na ungibonile thathathwa kuwe kuyokwenzeka nzima lento icelileyo cela into enzima sithole sikubona ngani ukuthi ucela into enzima sikubona ngezinto ezikulandelayo angiphinde le ndawana into ozobonakala ngayo ukuthi inzima lento icelile bonakala ngezinto uSathane nakeza kuwe uyalishintsha iglove akabethi ngeglove elincinci nakeza kuwe uza neheavyweight lento ekwenza ukhale ukuthi why mine ingoba wacela into ezinzima cela into ezinzima cela into ezinzima cela into ezinzima sengichilo nathi mangabe uconnectile uzangizwa kodwa na ungaka connect yo neshwa ke ngempela asikuboni ngegift sikubona ngezinto ezikwehlelayo kuthi ugcwele into enzima cela into enzima jike na ku family yakho ujike sithole phakathi emzini wakho umangale ukuthi kwenze njani wacela into enzima cela into enzima cela into enzima afunda enye incwadi
engangiyithathe komunye umzalwane kwencwadi yaSobukwe. Sobukwe wayefundisa lekithi Stanela. Asengiyithatha ngiyifunda. Yayinento eziningi le ncwadi. Ezinye zezinto ezangithatha kule ncwadi. Uthi lo mlobi inja yake yabiza indlovu. Yathi ewethu cows up. Yes indlovu. Wathi kutheni lento kunini ukhulelwe? Kunini umithi? Mina nawe sibambe kanye. Simithe kanye nawe. Mangabe kade khona ama clinic thine nawe sasihamba nawe iclinic. Ithi nja iphelile 6 months. Ngiyibekile yami imidlwane naye. Sengidilivile. Wena unyaka uphelile uloku mithi. Nalo nyaka wesibili uyaphela uloku mithi. Kanti uyozukhululeke nini? Kwangathi nami ngiyophinde ngimithe ngu-overtake futhi wena uloku mithi. Yaphendula indlovu. Ithi indlovu kuya ngokuthi ukhulelwe into ezingakanani. Kuya ngokuthi ukhulelwe into ezingakanani. Ha! Ithi indlovu yayibona lento ela ayisimidlwane le. Ngikhulelwe into enkulu. Amagama iphupho lami likhulu. Uyabona lo nyaka uye 2009 lo year 2009. Unyaka wokudeliver lo. Unyaka wokudeliver lo. Yeah, unyaka wakho wokudeliver lo. Bayeka abanye abantu mabeku overtaker. Baku-overtake ngemidlwane nje. Ziyazi into zakho. Ziyaza. Khulelwe into enkulu. Thwele into enzima. Hey, thwele into enzima. Thwele into enzima. Usho lo nyaka okufanele ukuthi into zakho zingabonakali last year kodwa lo u9 inzala abantu iyangizwa bomama bayangizwa nakuthi u9 lo but sondela lapha before deliver kukho imihelo kukho ama-pains awudelive nje kukho ama-labor pains lapho kufuneka kube khona unesi kube khona umbelethisi okuzothi kunzima asho kancane athi push uyabona ziyakubetha njengoba nithetha nje kodwa nizela njengombelethisi ukuzothi nje push imihelo ayidlali imihelo bathi intoni imihelo la inimba ayidlali inimba ayidlali mntanami ayidlali 1972 kufika omunye umama lekithi baba sangibiza ngobrother Gumbi
umefika uthi Brother Gumbi, umntwana wami intombazane yami ikhulelwe wesibhozo lenyanga le, akasixelele uba ubani na, ngonje isisu lesasikasisi. Ngaleso sikhathi izisu zayisamekiswa sithole ukuthi na ukhulelwe bese ubona bomama ntambama ngamatshali bemukisa izisu ke kufike kuthiwe inja yakho idla amaqanda lapha. Leza namhla ngibona imukiswa, angazi noma ihamba ngama SMS yini izisu zanamhlanje, angiziboni imukiswa. Sethi ke sesimshayile simbethile umntwana lo, akathethi tu bawubani nalo mlimazile. Sangethi kula mama, sumbethe miyeke unincede. Once kuqala imihelo ejuluka inimbi qala, esejuluka akudlali, elila ebilile, bese uyasondela endlebeni uthi ubani uzambeka la, ambeka la. Mama wathethetha nami wathi chini Mfundisi udlala ngami, uyanihleka kanti. Ngithi hayi andidlali ngawe. Uthi utheni uthetha kanje, uthetha ngomhelo ungathi uyawazi nje nomhelo. Ngithi hayi kodwa ngicela wenze lento. Wabona ungathi ngiyamhleka, kodwa ekugcineni wenza lento endiyithethayo. Kwathi sokunzima la, waqala wasondela la mama, ubani? Ha, walibeka iphoyisa nekepisi yalo laphasi, phoyisa lase next door, mnikazi womuntu ingakwamfihlile nje. Nimba yakhalisana. Uyazi bafundisi thina sikuphinde iBhayibheli lithi singababelethisi. Kufanele bandleni umbono umuntu okhulelwe njengombelethisi. Zithi nazimbetha la mama ubese uyasondela. Uthi ngoba ukhulelwe into ezinzima. Bese uthi push. Abathe ngoba awu understand mfundisi abantwana bami bandilahle, uthi push. Ngesikhathi uhlekwa bekujikele bonke abantu, push. Cela into enzima. Musathaneza kuwe akenawuza nento ezincinci, useza nento ezinzima. Uyamazi usathana umuntu oyingozi kuye. Phela komuntu ongalichithi ixesha lakhe, Sathana akalichithi ixesha lakhe. Mesukela into yazi kahle ukuthi khona into la, khulelwa into enzima. Ujoba yiko ngibuza umacele nangifika la, moya wami ungathi ngajika le pulpit ngibheke wena wedwa nje, thethe nawe abandiva laba bantu, thethe nawe wedwa nje, ngizothi nje push Sithole, push. Wisitha emndenini kaSathane, asoze uSathane akwenzele i-thank you card. Push.
Push. Push. Khulelwa into enzima. Awukababoni wena abantu abadlalayo enkonzweni into zabo zisheshe ziphumelele. Wena umangele ukuthi ezami kwenze njani? Hey! Push! 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 Push, Stole, push! Push! Don't give up. Bakumele Nairobi, bakumele Kenya, bakumele Lusaka, bakumele Uganda. Push! Modabush and Tabus. Yabona na ufika ebank. Ibank iminyango yakhona uthi ufika ivuleke yonke. Ngoba kunengcebo. Kunemali. Kunomnotho. Angeke uthuza nje kuvuleke njengasema officeini. Hayi. Kukhumnyango. Eminye ungena ngamunye. Ungene bema abanye. Kube igame lakho lokungena. Beme abanye. Igame yakho yokungena. Bese ujonga pha. Inyamalali red light. Kuqhamuka green light. Bese pha once kwaqhamuka la green light sukuma kukho igama elibhaliwe lapha push. Imali yakho ikhona kodwa ngoba seyigame lakho push. Push. Khulelwe into ezinzima. Ingakwezakho izinto ithatha iminyaka. Kodwa nayifikile kuyokwazi umhlaba wonke. The whole world will know ukuthi kukho umuntu ohamba noThixo. Thank you, Holy Spirit. Bambala. Elia. Mufundi iBhayibheli lakho. Wenza only 16 miracles. 1-6. Elisha. Mtolo. Yena wenza 32 miracles. Hambo jonga iBhayibheli yakho. 16 and 32. Lithi iBhayibheli wathi ugqiba ukuthi ucela into enzima. Kwaqhamuka the chariots ezivutha umlilo. Namahasha khona ngomlilo. Ngoba uma sekuzinto zakho qhamuka umlilo. Yini indaba melana nalomlilo ukuze kuzovela into zomlilo. Hey, umlilo uyeza. Ziyeza izinto zomlilo kodwa khona imililo okumele umelane nayo. Efika yahlukanisa uEliya noElisha. Lenqola iyahlukanisa nje. Bese sivunguvungu siyamthatha sanyuka naye. Wema uElisha wabongelela wathi wena nenqola zakho zomlilo yehla la ngubo le yamshaya waphula izinto
yamshaya wavalelisa. Yehla wayibona, wathi angayibona wadabula zakhe, wathi nasekufike le sokwanele, yathi nayifika wayibamba ingakafiki phansi. EzikaThixo izinto nayiqondene nawe zibambe zingakashayi phasi, zinqake. Wathi ukuyinqaka lawo Eliya agqibele khona, the last miracle ka Eliya washaya amanzi avuleka. The first miracle ka Elisha waqala lawo Eliya nekhona. Seyiphethwe ndim, njoba iphethwe ndim nje, la uSathane bekade ethi sigqibe khona siqala khona. Obetha amanzi avuleka, kwamemeza abantu bathi uThixo ka Eliya wehlele ku Elisha. Into enzima, double portion, ayihambi ngentsikelelo yodwa, kodwa kunenimba zakhona. My God. How many miracles were performed by Elisha? Come class. But bamba na into bese ndiyavala. Esaphila wenza 31 miracles. Esadla ubomi only 31 miracles. Wafa. Ndiyacinga uma babekhona abantu abazisithethe emfihlweni wakhe esingcwabeni sakhe babekade bethetha bethi you ubefuna i-double portion, ucishe wafinyelela kafika ngoba yena wenze 31. Hamba kahle mntu kaThixo. Bible lithi uthese mathamba amhlophe ephakathi ethuneni, inkonzo ye isemathanjeni akhe noma esethuneni, amanye amathune nomsindo, ingxolo yokukhala, kodwa elakhe ithuna lalinengxolo yendumiso. Lixelela uThixo yintoni ke bawo kufanele uphelelise. uThixo wajonga kwifile, la ndoda yayifuna 32 kushoda 1. Ngoku esemathamba amhlophe lixesha lakhe ngoku. Awufi wena, izinto zakho noThixo soze zafa, ziyovuka noma usumathamba amhlophe. Thixo wajonga wathi kushoda 1 miracle, kwafa indoda. Mieman kwafa indoda. UThixo ezogcwalisa into zomuntu kufa indoda. Kwafa indoda, kwasweleka umuntu. Bamthatha bayomngcwaba, lithi iBhayibheli kwakuizulu lalikhisa. Bebeza naye ethuneni, bafika kule thuna bamjikijela nje. Kanti bamjikijela engcwabeni elishoda ngemiracle yokugqibela. Shoda ngemiracle yokugqibela. Lithi iBhayibheli bathi bayongena emzini, isidumbu sale ndoda kwahlangana ukufa, kwahlangana nokuphila, kwahlangana ukufa, kwahlangana nezithembiso. Hey! Ukufa
kwahluleka ukuhlala kule thuna. Lithi iBhayibheli bathi bayongena emzini begijima nale ndoda bebeyingcwaba yabe ingena nabo emzini igijima kanye nabo. Wakhathazeka imama wami. Khona ezinye ungeke usayibona ngamehlo. Ezinye ziyokwenzeka sowungasekho. Sowumathamba amhlophe. Kodwa ngoba uThixo uma umkhonze ngokwethembeka sithole wayenza inkonzo. Ivision yakho isobiphela. Sobiphela. Cela into enzima. Ingakulandelwa zizinto ezinzima. Cela into enzima. Lalela. Aniphindele ndawo. Asikujaji ngegift. Ayisho next gift. Ungaba nayo igift. Kodwa sekujaja ngezithelo. Ziqhama. Mangabe bokuya ngegifts. Bongeke kulunge. Kukhona abantu abagifted kodwa abadeleli. Benesipho benjalo. Inkani yabo isuka eminyango iyofika epulpit. Enesipho enjalo. Banamanga. Benesipho benjalo. Sikubona ngeziqhamo. Lithi iBhayibheli anikubazi ngeziphiwo, niyobazi ngeziqhamo. Ngezithelo. Makhohlwa. Ithelo ihlukene kathathu. Khona the really fruits. Fresh from the tree. Siqhamo sokuqala esiyiso. Kube khona the second one. The rotten fruit. Saskade siyiso kodwa sesibolile. Sesiphethuka impethu nezibungu. Sona sake saba fresh. Kodwa ngoku asisadleki. Sibolile. Number 3. Kukhona the artificial one. Lezo ngathi yizo. Angazi ukazibona yini abomama abafika babeke phezulu kwetafula. Ama grapes, wena banana, ungena ulambile. Ubone lapha uye kakhulu. Now uthi ama plastic. Angazi ukuthi ukuphi kule 3. Khona iqhamo okuyizo. Fresh. Khona iqhamo ezake zaba yizo. Kodwa sezibolile. Uzibona njani lezi ezibolileyo? Sithole. Ilula. Uzizwa ithetha la. Zithi nesibona nje. Sake savutha thina. Usho lezi zizwakala la. Zithi lali ngenje ivangeli. Usho lezi zi-30 past. Zisho ukuthi zibolile ngoku. Uyabona itende nayiwa nje Sunday la. Uzobuyela enkonzweni uvutha uthi yo uThixo ube nathi bathi kahleke. Sasivutha njengawe nathi. Asivutha njengawe nathi. Cela into enzima.
ingakulandelwa izinto ezinzima kube khona lezi ama plastic awukaliboni wena ivangeli lama plastic into zakhona zonke ama plastic into ningijonge kanje niyandiva kodwa ake ngibone izandla abangizwayo niphakamisele ntoni niyangizwa ngempela hey checka lento yiyo ingabe is it the really one or the rotten one or the plastic is check angazi noma ngake ngakutshela yini ngake nakuxelela ngalanto engayibona ngangibuya kwenye indawo nasehla kwi flight lapha airport eOpa sorry nasehla nje samba la ku flight siza nomunye umfundisi wekwelinye izwe khona la eAfrica landoda ke nasiza nayo ke ibiziwe ke iTSNT mina bengazi ukuthi na uphuma lapha kukhona ama sensors lapha ezwa into ezila emzimbeni naqala ubona ngalamini bengazi ukuthi lezi zinto zibonakala na ungena eairport how siphumeke siza nalo mfundisi nakufika la hey kuvela ukuthi twitwitwi baphume bonke labathi kahleke yima baba buyele emva ufake attire yomAfrika nengubo yakhe yonke nala bathi jika buyele emva buyele bathi buya kuthi twitwitwi bathi khulula ihlangu ayikhulule buya twitwitwi bese bambeka izandla ziyabekwa bazalwa sorry bathole ukuthi ngale kwale attire kukhona ibhande uyalibona lebhande leli nakudlala iboxing yes ya bakunika lona na uwinile cishe ibhande linjalo bese bathi yani le bhande le ngoba udeclare yonke into nesibhamu sakho ngiyabonakala le bhande leli nawulu ona linomlilo elani le bhande ashonele washona elinye iphoyisa lithi ako switch on isibona wathi qa kwawa wonke amaphoyisa phasi wonke phansi akhala elapha phansi nathi sasinda ngoba sasesihamba nesecurity yakhe sila ngomva akhala ephasa amaphoyisa switch it off waswitcha baphakama bathi eyani le bhande leli elani le bhande wathi hayi kwaqhamuka uCaptain bamxelela Captain kunebhande enzima kabi wathi uCaptain hayi lana wathi awulenze off uhamba namanye amabili amaphoyisa uCaptain lawaziyo amaphoyisa avela achela wathi on uCaptain ngabona inkepisi ithi wu phansi laphela nabo bakhala bephasi bavuka bathelane lavela iqiniso hayi ngithandazela ngalo uma abantu bewa enkonzweni konje into enze ningayikhululi inkonzo seyingenile sentini so ndikhulekela ngalo nabawa abantu bethu Thixube nathi ama plastic azange sadlule ngisho la mina iphepha linye ngalibona libhaliwe into eyenzeka la zanga sadlule bathi awusayinda uzobulala abantu
ngoba bona enze on 6 meters bonke abantu abela bawabonke phasi abawayo bathi uThixo bekhona kanti basha ama plastic ama plastic cheka kule insuku zanamhla suhamba ufaka ikhanda nje cheka ukwizinto zama plastic la ngathi zizo kanti akusizi ake ngikuhlebele ene ziyashesha lezi ama plastic le yakho ihamba ihlangana nezinto ulinyazwe nawo abantu bekade bathembile abantu bekade beseduze uzumangale uye lo sonlimaza kangaka ucela into enzima bakushiye uzushiwe na umkakho ngesikhathi ushiwe unkosikazi athi uThixo bengivele ngufuna uwedwa cela into enzima lento uswele nje umuntu ozokukhuthaza push mfowami wami yemani push mfowami kangiqibele ngalanto iziqhamo ezizikamoya are you still here iziqhamo ezizikamoya kukhona le 3 yokuqala okuthiwa luthando the joy and peace kube khona le 3 yesibili uyabo le 3 yokuqala zezakho zangaphakathi kufanele zigcwale la kube khona uthando kube khona that joy abantu bekushiyile kodwa kube khona ijoy imali ngekho kodwa kube khona into ethi glory to Jesus joy phakathi kube khona ipeace benyakaza abantu kodwa wena uzizwela une peace kwake kwanyakaza ezulwini kwalahlwa uSathane kwaliwa ingilosi zaqotsha uSathane nawo wonke abamlandelayo uThixo wayene peace la 3 eyakho but le 3 yelandelayo okukubekezela ayisesiyakho leyo ziziqhamo mele zidliwe kuwe nawehlelwa zizinto ezethu lezo zithi izinto naze kubetha bese sidla ukubekezela sithi uyabekezela lo mzalwane uyabekezela lo mzalwane cela ubuza ibhentshi bathi intoni la yona ke niyayazi isihlahla saso ninazo angithi uma amapentshisi esevuthiwe lapha ulambile uyawufike wenza njani uyawabuka nje bese uthi ipentshisi lilambile khanehle man chini intoni nilambe kangaka utsho njalo ufanele wenze njani uza nesagila sithole ushaye igatsha ngesikhathi ubetha la 7 lona libethi libeka isithelo qatha wena uvuthuza lona lithi qatha uthi uYesu mina nini umdiliya owona nine
ningamasebe ngakho ke fanele nithele abantu bazokubetha kodwa wena udilize uyibeke dilize ithele uyidilize lezinduku lezinduku zisho ukuthi qithiza uthando qithiza peace qithiza joy bebethile mungananduku isihlahla sikhona induku yobetha unayo intonga uvela ugibele nje awubheka indoda engakamphezulu kwesihlahla uthi ungagibela unyakazise